Assalamu alaikum hurmatly YouTube görüşçüler. Bugün günüge jekşembe 2021 yıl 30 may. Biz bugün Sokuluk mal bazarındayız. Воскресный bazar. 2 gün oldu. Tovuqlar jağa keldik. Kanattılar. Çeteğin başlap sırayıp домашний tovuqlar. Qanchadan sırap atasiz? Qanchadan sırap atasiz? Домашний bari. Yumurta kirgan? Soytevskiy parodalar var, tuğan tovuqlar, jas tovuqlar. Soytevskiy parodalar. Jas tovuqlar. 600 dönüm. Bular qanchadan bo'ladi toptam olsa bari? Qanchadan bo'ladi toptamni? 600dan beraman. 35 gram. 600 et bular. Bularcha? Qancha? 700 домашний. Siz qancha sotib atasiz? Tovuqlarga. Bramalar bular 700dan. Brama 700. Bramalar. Домашний tovuqlar 600dan. Домашний 600. Jo'jalar menen 2,5 ming. 18 jo'jasi. 18 balapan var ekan. Bu yoqda da bor jo'jalar menen. 2,5 ming deysiz? 2,5. 2,5 ming. Yaxshi. Ha, balapanlar qanchadan ekan? 350 so'm. Bularcha, bular ne paroda? 200. Домашний обычно? 250, 350. Мышык чыгып турган, мышык канча экен? Эң арзан мышык деп коеюн, 10 сом. Тажатканга дейсиздер да? О, домашнилер канча экен? 600 сом. Домашний tovuqlar. Так, bunalar ne деген poroda? Broiler. Qanchadan ekan bular? Bular qancha oylik, kunlik? 2 jumalık. 160 deydi, broiler parodasi. Bular etke da. Etke ekan. Ha, bularcha домашний. 300. Bular qancha oylikdir? 4 oy? 3,5-4 aylık домашний çocuğlar. 300'den deydi. Yaxşı. Qancha so'rab atasiz? 800, 500 deydi. Buna ördük. Bular qanchadan? 300'den. Bu qancha aylık? 24 gün. 24 gün? Broiler da bular. Broiler. Et bağıtındağı da bular. Qancha so'rab atasiz? 300'den qayra so'rabman ғой men da. Ha, bunachi, balapanlar. Top. Губернаторский парада 1800, 2000'den. Qancha so'rab atasiz? 300'den. Kastmalar губернаторский 2-chi sutka. 2-chi sutka gubernatorskiy paroda. Ne qimmat bular? Qimmat. Basa shunday. Ha, buna cho'ngdorichi. Ko'rak alsang Bunaga bunday olgan. Qarangizlar. Yaxshi. Ko'rak olsa tushib berasizda sen ha. Ko'rak olsa. Ko'rak alsa 250'den beraman. 250'den ha. Yaxshi. Yenduk qancha ekan yenduk? 3000. Yenduk qo'yamiz 3000 so'm. Yaxshi. Bu yerda bir bobik жатат ғой, bobik. Qancha ekan bobik? Что просим? Даже бесплатно, да? Вот. Бесплатный бобик. Балапандар qanchadan ekan? 90. Ne paroda? Полубрама. Полубрама 90 сом. Сколько им дней? 2 jumalık. Bramalar 90 сом. Полубрама. 90 сом.
Потому что жақсы жемге албайды қазір. Антикар глюкоза. Құмшекер салып қойсын. Құмшекер бал салсаңыз Құмшекер балды салып тұрып береді екен. Соным болады дейік. Ассалаумағалейкум бәке. Қанша сұратасыз бұларға? 120'dan. 120. Бұлар қанша күндік? Бүгін еле шықты бұл? Есі bir yakta durur. Жақсы бұны қараңыздар. 16 штук қармақ көрсем ол ау? Бай. Кет. Балапан. 120 сом. Жақсы. Şöyle balapan değil. Hoppa. Бозирайт, бозирайт. 120. А этот? 120. А этот? 150. 120, 120, 150. А этот? Эти 120. Лучше? 75. 75. А это домашний, да? Да, 45. 45. А это что за порода? Бройлеры. А этот? Тоджоны. Еще этот, мына бұлар тұрды ұйқыда. Брамалары фетналар. Жақсы. Ассалаумағалейкум. Жақсыз ба? Брамалар қодай ма? Қаншадан сұратасыз? 250. Қанша күндік бар? 2 жұма. Брама, сізде дакан брамалар барады оқа? Жақсы. Жұмыртқалары балапан жұмыртқа барды бар, сатылық. Жұмыртқасы. Только балапан. Buramlar var. Burama. Bir dakika var orada. Başka takılan mı var? Telefon nömір айтып қойыңызшы. 0707 0707 195588 şu nömere çalsanızlar болады. Brahma Dakan. Dakan da var da. Takım buna bir olan. Үйде бар mı? Yine var. Brahma Dakan satқандар olsa şu nömere çalыңыздар. Балапандары. Жақсы. Neler var ekan daha qara. Assalamualaikum. 450 Qazlar. Samasbeja qanchadan so'radasizmi? По 200. Endi uchadi. Endi yo'q. Bir juma olib 200'den. А этот? А это простые вот башкирские, пошел. 100'den. Давайте, давайте, пусть обратно приходит. Жақсы, жақсы. Саламатсыз ба? Тоқ бұл. Қаншадан сұрадасыз? 300. Bir жұмалық балапандар, ендік балапандары. 300'den дейді. Дағы бар мı? Сұлар әлі. Bu, selamünaleyküm. Qanchadan ekan bu? 250'den. Qancha kunlik bu var yani? 3 günde YouTube kanalı. O, Start kanalı mı? yok. Balapandar tarttı. 250 deysiz. 250'den ha. Ne degan poroda bu yani? Ha? Gubernator. Gubernatorskiy degan poroda. 250 so'mdan. Sibirskiy gubernator. Sibirskiy gubernator. Bu borcha? Bu ördekti. Bular qanchadan? 120'dan. Kameranın. Bu ördek. 120'dan. Bu qancha kunlik? Bu var bir cumalık var. Bunlar bir cuma. Yaxşı. Yaxşı, yaxşı. Индюк. Сколько месяцев? Дней? 20 дней. 20 күндік. А что просим? 380. По 380. Еще есть дома на продажу? Маленький? Тогда диктуйте номер телефона. Скажите. Скажите.
Как? 0554 554 45 45 91 91 27. 27. Ушул номерге чалсаңыздар болот му? Индиктум балапандары базар алам деген. Бұл жерде бройлерлер ұқсайды. Елуді? Бағы қазықы ол. Қазының жұмыртқасы 50-ден. Бұлар қаншадан? Қанша күнде? Сутыш? 300-ден, 250-ден. Жақсы. Бұл жерде бобиктер бар екен. Овчарка қанша сұратасың? 6000. Қанша айлық? Еркек бір қанша? 2 ай 10 күн. 6000. Еркек пе? Жоқ, қанша? Еркек дейді 6000 сом. Алабая қанша сұратасың жігіт? 8000, Алабай да пародасы. Қанша айлық бұл? 1,5 айлық. Жақсы. Ана ач, бұл күшік. Обычный лев бұл. Овчарка бельгийский. Бұл қанша сұратасың ба? 3000, Жақсы. Қанша? 6000. Неден парода бұл? Курцкарт. Охотный, 6000 дейді. Так, жақсы. 6000. Бұл жерде чошқалар да бар екен. Бұл жерде мышық тұрады, мышық. Қанша екен бұл енді? Қой қанша болды? Қой. 60 дейді ғой. Домашнилары бар? Қаншадан? 250. Қанша айлықтар? Сколько месяцев? 3? 9-ға 3 айлық болады дейді. Жақсы. Балапандары индиктікі. Қаншадан бар? Бұлар 300. Бар кавказский, черный принц. Черный принц, кавказский. Порода. Көтен 300-ден ба? А жұмыртқаларша? Жұмыртқалар 100-ден. Ана үндіктерді сізге? Телефон номеріңіз бересіз, сұрағандар бар әлі. Қаяқта тұрасыз? Үйде бар бұ да сатқы бар? Айтыңыз. 0700 19 54 24. Ушул номерге чалсаңыздар болот, үйдө балапан, жұмыртқа, индиктікі алсаңыздар болот, сатылат. Жақсы. Индиктер қаншадан? 1,5 мыңдан. Жақсы. Достар, видео жақсы лайк, сұраулар болса комментарийде қалдырып, каналға қатталғанды ұмытпаңыздар. Сіздермен қоштасамын. Көрішкенше аман тұрыңыздар. Сұраулар болса комментарийде жазсаңыздар, жауап беремін.